ana adomfo edomoye ana omo so ma miensan mu enie ana wo hesisi ai abusiafo anji ai anji eno no tie wei ana atro me na mo wie mu kofa na o yi wana e na mo yi misika no ya no no gra na je amanfo to tuo ani abe ena ni siru de amanfo to tuo ani abe no ngo bebi nton krono ana mmabo ase mutie Ghana Akoma na abusafo abrantie na mo commentary no also won crofo ise crofo de toy gun omo wo magofa bi ton crofo to men no munya bi modie ne se motutu botom e no maso mu a omo na butubutu yi na antwi ade we ho se wo hia binum na wo hye emaya ne bia na se ma ne bia omo ye sa ade no a onfa susu omo onfa susu omo 87.9 na we kwa onza midina me hwe omo din nice girls brother na near feet my dear why they are back no so I want more decide when I young girl we na young enti we omo me ansa say no wo mu hia no mo say bag na baby bag na hye no e da yi a na de o ma yo mo ase dwedifuo bi sa mo say back no say wo address say dwedini cha we say eniama nkrofo be ye wo krom ye nwuram December yi ye ko to aba na ye be to aba wie ye to aba ni wie a ene ebe jinse unim say me am sister baako eba Akoma Dr. Mensa obefani ma Kumasi na me wo wa no ofre no papa no ofre bra me say pa no me ba krom me bedru krom no ya ampampa say yi ne hu ya hwim ne bag yi ne hu ne ma nyina adan no papa no bedru krom no onam kwaso kwa oduru na sister biti baby de ntuma kru no ho owoso chese ya na eduru baby a ni ba ke nipa boni na ma hu bra ntran go fa akoma mu ye o kromu ha ada ya mi wu mi yare mi free ayi du kwa na be du mase mi yare mi nim ha ti ka betima boa me na knowing very well say all manim pharmacy shops ebi ewo around inti o sa adwene say o kana we obi ewunim ha obeka so ye nko pharmacy shop e wa hai na me nko so ma bia truly Mrs. Stay there ye no se ye nko anji good Samaritan ye nko no ena obusa ne se na wo ba no unipa na so me kra mo para bi wo me ha tie ne se de me hu se wusu yi ma me ntena ha na ompensu ma me na me nom Akoma FM ompensu ma me na me nom no na sister ko pensu ni abaya woduru ho a sister na achese kan obi a o yare na awo tie gu ne so no wa achese kan anji wa achese kan se wa mfa mame a ene me ye ka se na wo de esi ni nsa ho chicha ni nyina de kire me enti se enye boys no nko a ase ehu omo a for no omo nko a o nyo nko na krom ha omo emma look at this video Akoma emma edi won ho akodi se sa na emai mu a very young girl no to the other side omoto sister na omoto na you want to gina chiri hoyi the shop o mko no na ne shop bay what's omoto ne bag ana atro me na mo wie mu kofa na o yi wana e na mo yi misika no ya no no gra na je amanfo to tuo ani abe ena ni sika ne pa ma nti o amanfo to tuo ani abe ngo bebi nton krono ana mmabo ase so anji adie we ya ye tue hofo in fact ye ntue hofo ba ya na ebisa se na ye mani na ho se ya na
you see obo also obo kromos mani da ho na ni da ho na na ni da ho too much na fe ni refi no ho adi go for konem mo kuma say ha o and go for konem ya control ba dey ba way information is very important. Oh yes, I'm telling you. And then I make boss you obu ho ya di adi what you say Sejo ade omo but bibi say debi ada no nipa sabi kwasi abadwom debi sa no ma gyen no ntina bia no wo mo ko o make sure say wo mo plan be ya adwuma enonim utie we omo steady ye. Oh yes, omo steady nipa ni ye pa sa no ma approach utie lady ya lady no mo yi no akiri no ti asma no wo kan wose na de modu na tro ebi mo wo niema omo wo sa niema na omo yiso. Yeah. It is sometimes say obi decide ni diwa when you be ba ho so na I mean so but I say na me decide we echi me e di me say fan say me ka say the last time lady be there ono share ne de no okofie kura akofo esika bai ofa aka akofie diamond ye bi ekofa ni parents sika efrifie e bai. Me see, no, you see, you bet me there they would work for Kejetia. Say me best a diamond. Inti pa church tell me maminya baby a. Baby am nam no me pese obi abehu. Obi dey the one. 87.9. That was no sir. Village is some DVD. Debi no enyi men ka say na. I just say omo dey ade omo dey enti. Na say some dey would. Some dey would free. Kejetia ha. And the wo kodru Dr. Mensa alaba asoro ho a me je say wo no I mean ko kwa mi ntwikwa ne so no e wo se juma mu yi on pa sa kwa ne so you get it o mu yi on ho pa mu be die chi sa thinking say what ready omunim say ne mamu so ya dinti no o ka je so ma diamond Akoma FM 87.9 kuma ma we kura ma miska kwa koyi so ja nda ni bre o jai ani be dey aji wo she obi no so ma diamond as ye ni o masa ko che be bi na mi ko sem sika dem peso bia be hu dem ko fo hu sika me ho a won ba be yire mi agi nti mi srew ye ko no de musa obi a uni oni mo musa obi a ye nko masa wa bedru kumase Central Market Kejetia Race Course Bantama Dr. Mensa Miso Gbewenyua mo ni na ho anyway mo ni na ho but your experience no mo share with us Akoma focus kaka and ability there and if you are there no nso bia no ni and if you are there yeah, the building crofo a politics see we are baby yes abegina na agenda 1 agenda 2 political season mu na e won dey but this is a very important information that we need to share. But 0322498035 0243114497 na yewia na fe yewia politics nim